atiri experience na ndekagwira ndu feeling yado ile ground tadu maundu meko na makali andu maraiga atiri mahinda ma gucenjia katiba timaya na timakinyu na to punguza mzigo matwirire ona nyamu ingi yothe guka iratwira tucenjie katiba tha ici mukagwithia ithu tiri rindi magitwira mothira maria mena mathira ma kahua ni mathira ma macani ni mathira ma barabara ni mathira ma basari uhoro wa gucenjia katiba tha ici tanjira ukira mundu acenjie katiba mundu muvute wira you don't make it acio renga marafuto wira ucoke uthi mwirage uhoro wa gucenjia katiba marigire uhoro cio batikwira na ithu turumagirira uge wa ko gutire mundu aheirwo kindu nigetha agwithie abana mwenjimo Ikonya ali na niwega I think he's doing what he should do but it is not genuine tereke gwire ha itenda guoya na undu wothe njeragia kamemeri ni quotable ona ingito igoti-ini ngari uguo ri I would not change an inch of my word tere my MCA magwito Murang'a County rumor has it na daiga rumor has it story kwenda utinda confirm muno celebration ya muisho niguo makagoithie puguza mizigo county assembly ya Murang'a mari mukawaini umwe gatagati ka Murang'a na Sagana mari ku na watithite ku ate guthoma document makiraga clause B subsection 3 acha mari kugaya na bori sigaya no mundu umwe ku mitingo ya aciange mahuri manioro maitho maguru o mundu akwekirige kama igithie I can confidently tell you mugatonyo wa bugu hava itu mwena mundu etirwo wochimeni kege andu aingi amati athomire document hiyo by the way this man did it na niwe gatuge Ikonya ni atwarire public participation na agita andu wakimoria mundu ndate na document ino no Ikonya ndakae kwa simu ati andu othe mahana take that is what I'm trying to tell you I call it na neka gatubira ndio ya mungu ndio watu kuingiza soso witu na tata mitata yitu na thite thukuru na ndirenda kumwira kireto ru waiga ruma hazi ni kugatiri ndeto cia muhuhu na ikarinjikire mukonde nicio ndiragweta radio ndeto cia muhuhu ni wega waruma guti mundu to yatiriri ma MCA maigire maragwithire nyamu yo ni tondu akuhakwo moko ngirithi it is a fact nikikira tumire na ndi goithia ira na guasingisho ni ahitukitie tondu mundu ndokoretwo akifande secretly nyamu ino ri arakoretwo akiuga no ende hituke ginyerera aronire ne yagwa Mount Kenya ri aragarura andama nikio na ndi ragwire otherwise ndigiragoire na ndeira tondu ni ahitukire guasingisho no yo county ya hitukitie puguza mizigo guasingisho na ndi county igire totally independent kugu lenga ndo ngia ndio guasingisho ijekire niguo na ndi igire no ngakuhingisa andu a Kenya Ikonya ndio kia ujuga atiri na Ikonya atige gutharikira muno atharikira ndio atiri mundu etirwo gatoni nie ndiraruga mahangiuga atiri nyamu yo uguo wauga ri ndiagoithirio ati ni tondu wa merit kana demerit of course puguza mizigo ndirari na merit no amegoithia a county assemblies ri matina huthira kihoto gya non merit kana demerit ciayo marahuthirire mawigui ma kiria kiragerete moko-ini mao MCA yogire atiri handu ndari akiuga nyamu ino riu ni hindi magwitikia ona ithu tukorwo turi andu tutikuhitukia kana tuguithie nyamu ino nginya tunio kiria turaneyo twaneo gya kuhitukia tuhitukie twaneo gya kuguithia tuguithie nayo ni rari spirit nyingi kuria marameriririe na ndio ndari twarande toicio kwa corruption na ngigua korwo igwite horo toicio na korwo akirite naguo Zack no kokithirie bururi uyu na nĩ atawe mundu wa kwenda uma no mundu akuratire MCA toicio raiga ati no mathie maheo mbeca maguithie kama hitukie no horo cio kirite oro naguo ngoro no watwara kwa ICC tokaba wotivia tokaba thank you so much ngomera kamera kama iki na reki ndo gutondekera SMS gwiciria thutha-ini turikona kanya ga kuoya thimu cigana ni kiria tugitithia kira kindigiragia na hiyo na Zack ndo kondagitikania nani tondu hi no thutha-ini no gituika mobunge sitting allowance zitimenyane ciake na ni wira uria woririe andu thurai ngamo representative bunge ucoke wira uria wandikirwo ni andu ritanije heago sitting allowance ya gutangatha yone kana hau ikarite from 6 to 10 ni kuhewa allowance it is substantial no jitikanie nawe na tikuga ati ingitikanie nawe tondu ndire kuo ona ingigakinya kuo ri no jitikanie nawe tuge atiriri ni no nyende ma MCA na ma MP na Senate na women rep maheagwo sitting allowance ona makaheagwo na ngiri 20 magacoka magathie thiko ithatu assembly icio ni ngiri 60 ni no nyende maheagwo na ithu tuherie musara wa mwisho na ngegura tawiri musara ukirwa sitting allowance mundu tangithurwo ni ndoe wega na tukwate ni ndathurwo sakira ikuo iyo tari na sitting allowance taki na I knew kiria ndathie ndirionaga na ngitikira kuhoya giti
na rä koguo rä u ndå geciria atä ndä må ndå wa gå twarwo atä hivihivi hapana sawa tågåcoka nä getha twarä rie maå ndå mangä marä a makä rä mohoro-inä thengio na no tå ndä kä re sms namba-inä ya 20014 twacoka kå rä a kwa username investment limited aya no ndä rathiä na mbere na gå kå ririkania atä no maragwä tä ra project yao ä rä a ä kå rä a Kagundo Road nä mareta Gardenia Estate kå ndå kwega kå ndå gå kå rä te na njä ra nene må no nä makå nengereria må gå ndå na discount å tangä tigä ria 795 å rerwo nä getha maå ndå mahå the ona makä ria we no wambe wä igithie kea gä aku na ciringi 80,000 mbeca icio ingä no rä he na mwaka må gima Gardenia Estate harä a KBC Center Kagundo Road wakinya harä a ma ningä kuma rä u bara ä yo ya rami å kå ingä ra kilomita 3.5 wona wagå ra broti Gardenia Estate we ukarihirwo ndina ya andu eri wagura broti igiri ugatwarwo weekend ngima ukaigwo hana muheshimiwa tondu gutwarwo kure muno wa Naivasha mikawa ira wiguaga nigetha hau niho gwithi kwira mundu waku riu ati ni uragurire broti kuria kwa username investment limited gutwarwo kuona mugunda ni muthenya wa gatatu na muthenya wa Jumamothi andika kiugo mugunda message utume kuri 20321 kege tutigia o ndagika cigana tutigia ndagika citanyihiire ndagika 10 kana ndagika 5 tuge twarikia mohoro ma thaa igiri tuge ka draw itu ya mbere ya ciringi 5,000 turega ni andu athatu 15,000 uririkana we no gutwandikira uratwandikira ati wina kaundu kamwe gakugiite mutwe na ni uraga 5,000 kaundu kau watwandikira ntukuhe 5,000 utume kuri 21443 ugutuma kuri 21443 ngehoka wewe muhuri wa biashara especially unaotika na mundu wothe no akorwo na timiza app ya kumakura kwa Barclays wewe na app ino ya mwanya ni uraheo kanya ga gukorwo kionokia kuigira muthithu kuigira tubesha tutu ni tungicoka ugitengerera kugitwika ni kwagia na ibataro na we na timiza app to besha kuhota kuiga kugikinya ati we ni urenda gukumbaturira besha nigetha ugithie biashara kwa ndandura biashara kwambiriria maundu mangi meru tarari namo timiza app ino ya Barclays no meguteithiriria gukorwo kihingio ndu nigetha ukorwo nayo ukuhinya *848# na gikorwo na smartphone no wigire thiini wa Google Play Store kana App Store ya thimu yaku we the timiza app ni app ya mwanya kuma kwa Barclays Bank tugicoka wewe na app ino tukunegereria ciringi 2,000